jotono lamchu so rajahani khupachirel naye tongne ronani mongke dobin chongprinse Mizoram Assam Tripura Manipur Indian phatar tonan Bangladesh sector joto naye tongne rono akes kangni video nang nokna biesco reason ke nei phaye Kautma rao Salaimo ke brano interview lamo ake aboni deyo ke tini bram beraye bo mointang Maiha thayo beraye nai phaimoro ni Kautma rao arembo ye borowo mointang ni se mo bangma Tripura hatheni film abom mongrono se mo phono tongo are mp phono borola ang santhanya bole personal chong bagdara wai Salaimo ni Kautma se bagra biesco rono Khakchang moni kausa mose borowo region kenuni biesco ro phaye nongwai Kautma Salaimo maumon to yeno nini khapangwo breke matong hala ake breke sain chupi brano jatim thoi thangha modike tini ke ha NGO modike phaye nongwai malaye Kautma Salaimo nini bipodo tinio brangno saye khnari mon chingyo abodira wolenu nini khapangwo breke matong hala ang bari keno biesco rono hambai maya phayo tini onokupti region ni president foro phaiha mongang chini mongang region ni president foro phai so phaiha tre browni team ro no phono brow te biye phaiha Kautma Salaimo brow bai bari khebe ang snai buthongla ka themu yakaru khema tongha bipotoi deklai tongpho brow malai pheba ko burdi thele angno saha bo aini case ungmo base ungmo tre aini sakao bodeke raida chaya ke sarkar ain chaya ke khemono brow habalana hinye brow angno kok chaiha biskango chungpho nai su tongsia group sanar ke khemu ba chungpho bari ke no khapang mutik na nya brow phone angno Kautma ni msinyo sa inka ang phono brow no snai buthongla ka thembu yakaru ke a saima to ha bari ke no hambai biskango pe bipodo to diklai ke ang brow no mari pinai brow bai no to nai group sang modi ke brow nang group phaimo ang Betha kebe paiplaya hambai ri po hambai ri pe me ya ke bang Betha ke hambai mari ha Khakchang mari ke